Hello guys, good morning. Ako na po ni si Charitable Vlog guys. Karon buntaga day guys, magluto ta aning ato ang tinangkong. Kay birthday man nato karong adlaw guys. So kanisa lang ato ang lutuon, tinangkong. Nya parisa na to og carrots og pipino. So paits na. Andiyan natay kuan pod guys. Ginamos para sa tuang tinangkong. Kay birthday lagi guys. So mangita sa tasa manok ug asa ron hintugpa guys kay ato ang adakpon. Karon makasabaw ta. So kanisa lang ato karon guys sa atong birthday kay wa pa mata kadakop og manok guys. So mag diet sa ta guys kay karon 28 pohon guys magninang lagi ming sa kuang mana ninong og ninang. So diet sa ta guys kinisa lang musimba sa ta sa atong birthday guys kay haron panalanginan ta sa Ginoo. Kay no man naman tagsimba guys, padung na ta mo gawas sa katedral. So mangatang na ta og sakyanan guys kay muuli na pud ta. Kay mapadung na pud balik na pud og duty guys kay ning ikyas raman ta gamay kay alas 2 pa man ta mo duty. So ikyas ta gamay para makasimba ta sa atong birthday. Diyan na ta gawas sa katedral guys. Unya kay perte manghangina guys, lupad-lupad ato ang buhok. Well, nagbuhat ta og sakyanan guys para makasakay na ta kay aron mobalik na sa office. So parte yung hangin na sa gawas guys, as in grabe jud. Tugnaw bisag udto ng dako.